Yes, mutabacheyo omwasibana mukora kandi twenda kusima Ruhanga ahabwizoba lya hati izoba nizoba ry'Rwakana ebiro 3 by'okwezi okwamushanju 2025 kandi of course nkabiri Rwakana shaisha tunechwe kampaka rashahina ntuba twina bakituzi farm company limited abantu abamba tukoresha kunywa ekituru kumanya kakituzi drink n'abakikora mu butuzi amajyana hamwe na n'ubuki wabo takanyire kakituzi kari kufuka tindi kumanya cyo tegerize but it is always the best ahabo kubaka akantu akawaza kanywa making sure ngo akacuncumbara mukace kugira ngo uburyo bwaza hansi bubase kujwangana na juice yona ukanywa kandi reka kanywa ukashanga ngo nukanywere ibyo twabantu nyakituzi ntubantunywa umubazi Bitindi nyenkanye nyindikrea hamwenda na Victorious ogune sales manager wa Western region no warkwija kubana tuganira mlonge kwasira hari kituzi nambwe nitari kushisha bwire nkiriza na watu atuyanjureho batugambire n'amazina ya Victorious nakushemera yakira nibarukwisha niyo bari kubona twakira every Wednesday every Thursday so twashemera kugira ngo twakira mbwe tumukuturuha somwe bare munonga bare bitwa TV West mukurice yamaramo kamamenti zo ari averaje akashana koni kinji twe tuiside yisinjiro konkaka chuchu noruga yori kushana orugotorayo so abantu bokwe tubakunda munonga mwasiba muta abambara akurebera Kampala recently much finding out in TV ni kotana Kampala mbeni mane ko mo stand konkana finding out na Kampala yo saba Kampala mwena mukurice yamaramo kamamenti mwasibaje mukama yakama ni marungi iwarire katukushabire ndo kireje eyaraza mukama kakamani olwaze jo muntu wawe kandi akire abafera ndushasha nimwe mukama abagumye abahamani kandi mbase kutamburaje urugendo rukuraje rukurabo mu bizibu kebyo abe nabano muka nimwe mbwenu nikokwe so mwena twabashemera abakituzi alikuwa Victorious nigo mazina nko kubagamba this was supervisor wa Western region niyeri mu Bushenyi yona gweta Bushenyi Mbarara Isinjiro na Kamwenge ibanda so abenji mwena mwande bera amaduka ganyu kandi mwe bari kubantu mu receptive kutwije uko mbwene mutuheza reception nungi mutwakira tuganiraje kandi nashituzi mugikunda kokuba bagamba nashituzi nkikoro mu majani obutuzi naligambo butuko anyway obutuzi then nanachi na obwochi so one on nashituzi utakaja no nashituzi nka anything that is fun anyway fun na yero kujya ndonwa kituzi kwenchinga irihori yawe mbone kwiyahirho konka gumana onwa kituzi uri kumanya kituzi erimu emigasho tukokwa onwa kituzi tukunywa just fwa sezo nanyize kubizu siyanta kashanaka pitu mukareba akashana mbone ko manyane kakarira oshanti mweno koni kinji konko biro wakashanaka oyine kunywa mnonga utakaye bakunywa abakwana baza kushanga wayo mangatana washanga omuntu ayine obutimba skin yawe yo yashaka kushata gukuka twete obutimba bwensi byo mu Uganda ira kwa bintu beta so yakushanga omuntu ayine obutimba kandi obutimba ne bobi buzima namunonga nko mukazi tukwabire no endambo bakushanga entemu nayo nerichi eri pale andaka no kawe kabere mbwenu nikashining aje nikaglowing ka skin kawe karije kandi nawe waba yakuteka mamiza ku malombe rigwawe tukushanga wakora ki wayo mangatana so mbwenu obwiro bwenju obwiro bw'omushana otakayibwa kunywa ki kakituzi kawe kahindure munywano wawe obase gukora ki kurebukaje yes yabale mnonga Victorious kandi waiza kuteka TV yawe gishaha n'abakituzi farm company limited abantu bari kutukora cyo kunywa kituzi drink na wana reba teba hatukine woka kituzi drink mwe tutarifisha bwire Victorious ntwenda kumanya akacipaka nikagura sente zingahi n'abanyenda kutanika kushubura n'inkora ki yes so akacipaka kituzi nakashiringira 10 very affordable
mwani ko kura nto obutuzi obwoki amajani byona n'ebintu by'ebbeeyi manyi obutuzi n'obuntu bw'ebbeeyi kandi tukosa obutuzi bwona obwa bulijjo tukosa shiitake mushroom tugiyaheewo tugimportinga tugireeta konka kugira nti tukabakunda abantu biitu tukunda amagara ganyu kandi mwe ntwenda mugakunde munywe ekituzi yeetu tukagira nti mwe ekituzi ntitwakukiteekera ebirungo bikwingana ki mbwene by'ebbeeyi erikwingana ki ntwenda tukiteeke omuntu wa hansi olikumanya nti final consumer wit n'omuntu wa bulijjo ta abantu bokugira nti mbafunga sente nyingi munonga konka n'omuntu wa bulijjo owa make mwene twantwena mwene onywe ekituzi tukagira naye shiringi olwo naye shiringi 10 kacupa kakukweba n'okunga kitwine mu katale naka 300 milliliters 300 milliliters washanga ekituzi eyitu eyina kantu ene embroiderment mbwe akafundikizo alaho kituzi so washanga kituzi yone ndije tine akakantu manyi twena kitiyo yitu so zakushanga kituzi eje kwa gishange ne yashiringi 10 iwaliyo kuri omushubuzi otandikire nyo mwazyo konka abantu mabona bakubuza bitu kituzi wajine no bajanta apanti njini hati no yebuza bitu kituzi yo bagishobora kai aha hori henyine mu cyanga cyawe hariho ba stockists n'abashubuzi abahango abakugura kituzi omubwingi bakashubuza batayi babo abeyi ya factory noza kwebuza bitu naguza tabeyi ya factory hata kirungi wanogwe ekintu omubwingi bakeza za discounts kuba ka discount oshanga nti niwe waguza abeyi ni yemwe ya company yose akugurizaho turi ni ba stockists bitu ombyanga bimwe tutali bimwe na bimwe akugura omubwingi tukabashariraho kandi nabo bakakushubuza abeyi ya factory for example wano taho muri Mbarara ahaho henyine rebikona twineho Keisha aine kituzi nyingi nagwa kituzo mu bwingi kandi naguza akabeyi karungi twine Steven still bwebikona wataho muri Mbarara henyine ari Liverpool house twineho mucyana ameta mase aine kituzi nyingi iwari kwenda 10 nakwa noende mutoka najukereza so ndagura mu bwingi kandi baguza akabeyi karungi twaza katete twineho Madanera watakikira ka police aho omukazi ogwe naguza kituzi ombwingi bwona twine Steven omuri katete nawe nakeza kituzi yona eyori kwenda owa M7 so nawe mukatete nakeza kituzi yona eyori kwenda so omuri Mbarara wabali omuri Mbarara uri kwebuza ninguranka y'ikituzi utakaburabura aba bantu bona bine kituzi kandi namabandi nabo barumu so no ikahiha arakwikehihi akurihi wena bano wakoraki bano wawaikawo nkabona bine same price maguza akabeyi karungi munonga then twaza side za bwizibwera twine omwami kakuru nakuguza kituzi imaba bwizibwera mwena awo munda wanyogo nawe bagwinizi na lirifani kandi cyakoriyebwa kunkabo munda omubutawona obo kutaho mbwizibwera mwani mwejo wa mwami kakuru nabaheza kituzi ariho mwami baramu mutembeyi sira ari mbwizibwera na hakimu nawe nakeza kituzi omuri bwizibwera then abantu barubindi mzakwebuza tarubindi kandi tuzabizibwa tuzagura kituzi apana mu kituzi tukajibikisa hii so wabo oli wa rubindi oli kwebuza nintandika kushubura kituzi antu katandika abire yabo abakujimbuza konka ninji yankahi sarongo mu rubindi aine kituzi aho kuza kutandikira kuruga box emwe mpaka kapase yawe ahe kukoma twinemu Julius and Sons nawe naguza kituzi yona cyakajebere naguza kituzi twinemu Master Tinka nawe ari mu rubindi nakuguza kituzi yone yori kwenda twinemu Kabati ari mu rubindi nawe nakuguza kituzi yone yori kwenda twinemu Kadozi nakuguza kituzi yone yori kwenda saba abantu bona no bicira bakeza kituzi yone yori kwenda twataho mu ruhumba ato tuntu yongera yombene gomwanda gwa Kamwenge wazo mu ruhumba harimo Kabati ari off the road washuma ukachaho aruhumba wika stage no shuma ukache ushanga ho Kabati nomukazi mulungi nakeza kituzi yona eyori kwenda kabokisi ni yende 10 ni na 15 kandi no bebuza no kubebuza kituzi ko gukora mbakeza moral nomanya wayebuza mushubuzi mutayi wawe nakugamba ikintu kiri open akanywa nejo wawe ngakugamba kituzi netambula asauta nyikiza no janti mbweni hato guno rujimi rwachi robushubuzi konko mushubuzi mutayi wawe nagamba kituzi ina katare mwena kuhamisiriza otanika kituzi ohamire ori kumante inaki ina katare namazima so twata aho muri igora twinemu Mushabe aina kituzi yona yori kwenda twinemu Kamomo nawe nakiza kituzi yona Kahindi bona bo bine kituzi waza Ibanda twinemu Biasi
ogwo aina kituzi yona ninyenda 5 ninyenda 10 ninyenda 12 zono ziyayo twine mukonde still nawe nakeza kituzi yone yori kwenda mutabazi twine Ivan bona bakeza kituzi wala side za kazo Precious aina kituzi Ngirathani aina kituzi Ramwanja mama Pretty ugomukazi mulungi nawe aina kituzi nawe najiguza twaza side za Isinjiro ali abiri twineho Muhechi twine Nsimire then wata homunda twine Labani Rugaga aha stage yo kuza side za Mbarara then twinemu Livingstone side za Kasese naguza kituzi sombwe ne bingi munonga Bugango takaja nikani kamwatwebwa Bugango twineyo Tobias na keza kituzi yone yori kwenda Ivan na wainde kituzi yone yori kwenda so abantu bone bingi Uganda yona kokudagamba ati nachifinding out ezo bantu na kampala etuleba aba Kampala Musa kubona utureberizo wali kwebuza bitu cya Kampala kawachibanya kandi ko natugamba yitu ayeka kutwaye kituzi twine omukazi bakweta Christine Tina omukikubo nakeza kituzi yone yori kwenda Byron na maduka hi Kampala yona kandi ki yakoze no kugira nti buri hama hinye duka lyanje yenda kuteka mu kituzi so aho henyini bani ho watandikira alternative liko yarebe nto mushubuzi mboni yakubera nka third party tuterita bachi factory nsakwachi tusakukereza kituza hona hori chinja kituzi kiri nti tukugamba ndira track yawe ojo yachira factory konka ntukwetera henyina hori so hona hori teraje namba za masimu zijya hasi ya screen kukanza kuzibashomera either way so namba hii to yokubanza ni 0787 30 45 31 0787 30 45 31 indijo ni 0787 30 50 09 once bahoche mwe nyankwa ni ninjira 0787 30 45 31 indijo 0787 30 50 Yabale mnonga Victorious ntoenda kumanya ni group chi ni bantu chi abashome kwandi banya kituzeji kandi nahabwe nti bashome kujinyo yes so kituzi kukwakora nti njya kubuza abantu ndi no hala kwasa kunywa mizi ni group chi kunywa mizi ni twena tukwe amajani no hainde kubashimire ganyo ni twena obwochi bwine age group ntawe banywa wochi ninga atu bakunywa wochi kwina ntunywa wochi so one of my antoni allergic maana hina ntawe ni allergies ndo akakuja nyowe nanywa wochi ni mbeji nale utuzi ni mbeji so what in allergies of any of those things you chimanye ndinonywa kituzi so kubeza ndi wawa ine baby imama tawakunsia na mnonga ba mama mama bomugo murembe bwe ntukunda mnonga ku breastfeeding aninga kunsia ntukunde bintu biri ize numani wakuru kituze ine kemigasho yanda ha mwana anje kamukwatira kituzi mbeni yabeni yo yamukuza kine kintu kibi mama ni advising ndibanywe wanywa kituzi abakuba mwana ogu nana yenda nutrients zona ziyo mashereka gawe mbeni only exception nabana bakunka omwana arukonka baniwe mama eyanywa kituzeji then kola anywa kituzi emigasho yona mwana yishango mu masherekago konka abandi abakikuru abazeyi abagurusi abana b'amashomero mwenda mwenywere kituzi migasho cyo kwiyama kuko nagamba nta abagurusi n'abazeyi mushanga nta migongo yatangiye gukora tangiye kushasha mushanga nta magufa ko kutambura garaka kwa chimaisa amezi synovial fluid na miza kugona gombiri gaminga kwamu kituzi nakuyamba tineza keza hydration mushanga nti ina synovial fluid nonji kola gumenya utambura twagumenya okuraga magufa gabina gakora kwa baniza kwawo abakushasha emigongo abakikuru kandi mara kirifane kugira kandi tumante emigongo na maguru ne byabakikuru konkati no shanga umuntu muto mukana kushasha emigongo na maguru chimanso ina minerals ezokora kingomchi omubiri gwawe kituzi ina minerals nyingi kugira ndi ne koromiza miziga mu minerals kandi na bituzi nayo biri mu minerals niza kuhamya maguru gawe kandi twine muka zinc kitu omukiteke mushroom zinc
scientifically proven in a healing power nenga netamba so imabi nebirunda bya ulcers takuza kutamba ulcers kongereza kuyamba kutamba ebirunda nomala ulcers akakakoka H pylori kakutere ebirunda intestines zawe nakitata intestines which amara gomunda so hati zinke kyekuza kukora neza kuyamba kutamba ebyebirunda nasabuta kuitira kakoko kakwita ulcers konge kutamba ebirunda aba kulya ebihimbo kakurura mbwenu washasha watonekara uza kushanga ntimento chihuro ekyo kintu chihuro recently ntahiro mukyalo kuntahiro mukyalo nyine bakazi banje nomanya banta y'abana baba agemates bawe banya nthaza mwana we Victoria sokabo mufere ndikabo mufere entashi ntukureba TV uri kubiha abantu kandi nkababihachi kandi ngamba penji nabyo banya tukatuli aho twakurura no jambo kituzi ko kujinywa ko kwasimura ninga wagira nkaka hehero no bano shohoze mbuho mbajya ntara abantu bati nkubiha banga kati mbajya ndikati nyeka nyine cyo mutwaro cyanje tugure kituzi hariya nyimba koreki tukole experiment aho hata tukatwine onka agamahiga gari loko haza kutekera no manga ruga mu mwika mbajya nyine nakole experiment abantu abari amwika banywe kituzi nimwata kagira umwika munywe kituzi turebe no harasimure munonga nabagiza kituzi yanje bimena mukwasa kacupa keye abire bari amwika bakasimura nka for over 5 minutes abandi mbona nabo kakari mukache kunkaka bakache mbajya ntatuwakireba ukujya ndi yari exposed down mwika kituzi mine muyamba kurachi kuya mugumwiko kwa clogging eki kwa clogging airway kandi we chumaisa mbeno either nemchuchu ukoguwa imchiramu ninga nempwe yatayitahiremu so mbwenu ukabasiga bona bikiki neba manyandi mwenti bishuba so mwani mureberizo bamuchimanye nti bwenu enjiri mugwe mukoleki mujigambira abandi abo kuba advantage ekeri very helpful mwenchi kanyore kanta kituzi nekora so wabo lyokwe ngokuna bagamba nti nabwire bomshana obire bomshana ogu mbuhereza gumane kutahaki omulangizi zawe kituzi neza kugogora niyo hano hakana nka my people kwa yindi bahakana niyo kole experiment ejo kola rugombire bo mucucu kola bene watamburura nkaka boda ninga motoka mucucu gwa kutaha mononga niyo ka kituzi noza kole wasimura wakora konkokoro kandi utaka kutina umanye tukumuni kwa kindi kugogoraje tukumuni kuya mu biro febyo so mbiro bo mucucu kituzi byo munywanyi wawe kandi utakashanga nti waza kubyama wafundana washanga wabyama kubi mwembo eno bano shanti mweno sharemba ukugoda kugira nti mwenu wafundana ushanga wagona ushanga wabyama kubi kandi ko kubyama kubi manyako kwani wise kubi ushanga mwenu wimuka kasheshe wawura mwenu washasha nkomubiri so nywaka kituzi kakuyambe kwanika kushoboreza bye bintu kandi ko wanyire kituzi zako naka kwasimura kwataka tambara kumara simureki omukatambala ako awenchi ijuko muno shohozo bulofa ko kubishohoza ngako mu atmosphere hati ko gumano yisya ugaka kandi ukolachi obuyisya kitakwenda so kufuna katambala okumo oyasimuromo mbwenu manyenti mbwenu niyamo bulofa kandi naka kugaruzamu so kituze ine migasho mingi omulyo bye no jetenga kubanti mbwento asheka oba kuchezaju ayiju skin yaweza kuba ne glowing kandi oshange nti mwenu wafuna amani kandi yakugogora emisejo yakugogora na airway yawe wiseje warebkaje mbwenu wagira amagara malungi yes yabari mnonga Victoria bitu msima ni wani itwa TV West kandi of course twine abakituzi farm company limited twine Victoria Sales supervisor habwa Western region na agenda natshobora ebitari bimwe na bimwe kandi natugambira abashomeye kubandi banyakituzi nibaha buri muntu wena ari kumanya ngo nonywa amizi nushomeye kubandi yitaka kituzi omagara gawe niturunje mnonga kushanga ngo iwe koronore mwakurya ubutuzi bo bakabutera umuco kunywa wotari kubasa kunywa amajani batutera umuco kunywa somenga shwangu wayitungira kituzi okajinywa no warya ibintu bishatu ubuki ubutuzi hamwe na namajani mwene Victoria surkwiriro kwendera ntwenda kumanya offices zirinkahi kitebe kikore cha kituzi kirinkahi kandi nane nambaze sumu turkwiriro kwendera so offices zitu enkuru ninga yitukora kituzi tuli cyabasenene umuri bushenyi rentuha so watahomborishe omubushenyi turentuha cyabasenene offices izitu niho ziri so akwenda kwebuza ibintu byona
n'abaana bali mu field work abakwenda kureeba factories mbwenu field work egyo mwenda kuleba factories functioning nga zitaano mwenda kuleba systems za factory to be very open community yona chokwenda kuija kureeba mwaminewo ingawa amashomero mwamine abana banye bakwenda kuija kumuleta kulambula nga factories okufunctioninga to be very open imwe ni aba companies ezindi mwenda kureeba just for reference mwenda ku developing ako KITUZI mbwenu tuli developed twine ebyo byakabi twine mbwenu tuli ab'omutendera gw'aiguru so wano enda just for reference kureeba nitukola ki to appreciating nga nimekuja kureeba for reference and for learning purposes so inamba zitu z'amasimu ndaga kakuzibashomera ni 0787 30 5 09 ndi washanga eri biza ntereje ndijo 0787 30 5 31 kandi ndukende anilamba zembagambere abakazi n'abashija kituzi ngo kutwaga matine yabo lyomwe konkiwe n'omukazi n'omushija kimanye nti niwe ki koko kureeba nti ihanga line parliament niye kutukora rules ziye kati passengers bills ziye katukora bikimwe kyona so omukazi n'omushija niwe parliament yamakagawe njoko kureeba abantu akukiro obwingi bani bombeka maka bani bombeka houses aho kutura bedroom ne bampango shanga rooms azinda kubanji mbwene konka bedroom ne bampango kimasajo ne parliament yanyu so ebintu byona ebimukwende byekuba byashoba ninga omuntu yakunyiza ne omuntu yaye kikomu kishenje mwene mwakola ki mwabimararoko shoze kija kola ki kuboneza makaganyu omukazi ebizibu byona ebikusteminga mbwene bikuba bidyo mu makebi ebibi noshanga tumene byahwera mu kishenje so KITUZI yo ekija kuyamba abakazi kuyamba abashija omukazi nemiyambeta nti neza kuyamba muntu walyo okwenda kubuza buli izooba bitiwe omufalaso gwawe go tukushobora Monday to Monday bane bebuza bitogwe bakaleta ki omufalaso gwawe tukushobora hazo omukazi kwako bali oko omubwasako bweye agumanya ni nyomushije wanje tinkumanya nowebyo takikibiri so mwe KITUZI kija kuyamba nti wo mukazi ayoko nibagambula buli izooba ntokwanika mufalasi neza kuyamba kubano yanika omufalasi gwawe so kwa kushanga nti government eyomuka parliament yaterera ndakushanga nti bills zona ezikushobora nzishoboraje oshanga abana bashomaje oshanga entemereriho konka washanga nti ebyo mu kishenje byaba bibi oshanga entemere teriho n'umwana buli izooba school fees nzija zikyererire omukazi ni watine myenda mirungi ni watine zishoke ni watine mbwenu byona byakola ki byashobangana so mwekwate KITUZI kola bagiye kwasire mugiye kwasire kimwe abakazi mwekwate KITUZI ogumeno manti enjura kwe kuba negwa n'omugisha so nekwe kugwa wawe parliament yawe niwana manti ya blessing abize zikwanzi kwaki niza kushobora so yekwate KITUZI weno manti byone ibintu byone bikuza kushobora wawe byaba blessed so erizo akola bino zako byama takaye baka KITUZI yobe takanywa kandi omushana kukwaka omubiri gwawe gwomangatana oshanga nti mwe nakugabiraho batayi babo gabura so yekwate KITUZI oyiprenishinga mizi uprenishinga omubiri gwawe making sure nti amakagashemera kandi mbweni wagira amagara malungi yebale mnoga Victorious tukubira idakika nkibiri tukahendera ebigamu kabire byo rukugambira bakasitoma bakituzi bakasitoma bitu mbweni tubasima munonga mwe bali kuba nitwe omwaka tuskipinge the first half now we have the next half konka mwe bali munonga kuba nti from January till now muri nitwe mwatugumisiriza mwene babitizire je konka mbweni mwagumisiriza nambweno twine amakuru malungi mbwenu nabza kwani mugahura kuri twizire ko wanyu kandi twagarivisinga je tugahetereje tugapackaging je obundi mukashemera imaguro mu bwinji mbwenu muza kushemera ejine shaha yo kusharura omuri KITUZI mubira no mu plantinga konkeje shaha niyo kolaki niyo kusharura nambwenu kuri twizire ko wanyu amaduka ganyu twanza kandi tubisyaho obutuma bulungi obwo so tinkwenda kuija kubugamba kandi kijoko kambuza no utumwa buha kandi kabula kubugamba je konka kuna bene nikiraduka lyawe ombuze bitu otuma bulungi bwawe no bugambawo nubuha nza kubani mukuletera so mwe bale munonga kubantu mwatu hagira pakejesha abanywe bitu tukayiba ko bakolaki kubasima mwe bale munonga kubani munywa KITUZI kandi nabo mutakaletera
egesha hayo mushana munywe mumibire kimwe kandi mugira amagara marungi. Amazina ni Narukwago Victorious, Sales Supervisor wa KITUZI kandi wasima munonga murareje. Yabare Mnonga Victorious kandi of course ubwo ni Victorious ari kurwo mu KITUZI Farm Company Limited, Sales Supervisor ahawa Western Region. KITUZI mbagikora ibintu bishatu: obwoki, obutuzi hamwe na namajani. KITUZI otakahikanoge ho muduka ukafundura ukanywa making sure ngo wabanza wakacunchumura waheza kacunchumura wakateka ahamero gwawo wanywa. KITUZI wajinyo eri kufuka eri kurwo mu fridge mazimebonire mnonga kandi KITUZI nenywebwa buri muntu wena wabona manyango bonywa amizi. KITUZI nojinya showari nizo magaragaho kandi gira changu ikiyayombeka hamagaragaho kuba harimo obwoki harimo obutuzi harimo na namajani. Tino muntu atari kurya boki, tino muntu atari kurya obutuzi, tino muntu atari kurya amajani ningasho boki. Ebintu bishatu nibikora munonga hamagara gitu kandi buri kintu kine mugasho gwacu. That's why bo bakashitama bagira ngo twakora mu cyo kunywa nitubasa kombeka amagara g'abantu betu. Abitwe abagizira abazire na munonga bakikuru abazeyi abakuzire munonga wagure box ya KITUZI ukaje batwara mukabagagoma bagiye no mukaho nibayamba munonga na mukombe kenjingo zabo shanga batari kushashashasha amaguru ebintu nkebe mwenyore KITUZI ahasigara tugume tuna twina magara marungi. Twera kubendeza ikiro kirungi tubendeze kurara kurungi wabone Claire hamwe na Victorious kuruga KITUZI Farm Company Limited murare kurungi. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataya kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muzi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa abataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampo mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa